Borithi mwena wa Thika nĩ mahithũkĩtie makĩria ma rita 1,500 cia ethano mũciĩ-inĩ ũmwe itũũra-inĩ ĩrĩa Kisiwa Ngoigwa. Agĩkĩra ũhoro ũyũ mũkonde, OCPD wa Thika nĩwe Lawrence Mushangi augĩte nĩ mayĩkĩtie kĩatĩka wa mũciĩ ũcio ngono rĩrĩ mambĩkĩte ũthuthuria wa nĩa ene biacara ĩyo. Mushangi oho nĩ augĩte mũingĩ wa Ngoigwa nĩguo ũrakunyeire maabitha a borithi igũrũ rĩa biacara ĩno ya magendo ĩrĩa ikoretwo ĩgĩtwarithio kwa ihinda mũciĩ-inĩ ũcio. Tulipoenda kuingia ndani tukapata hizo dams, ingine iko na kitu tuna suspect kuwa ethano yenye itakuwa subject, tukipeleka government chemist ndio atathibitisha kama ni ethano, na hiyo mitungi empty. Hii ni kama biashara imekuwa ikiendelea kwa muda, lakini tunashukuru members of public kwa kutupea hiyo information, na tunaomba waendelee kupeana hiyo information, na wenyewe wako na biashara kama hii wajue hana nafasi. Tutakuwa macho kila wakati. 1,500 hapo katikati hapo, hatujaweza kupima kiwango yote kitujue hasa, lakini iko yes. Lakini baada ya kupeleka kwa government chemist tutathibitisha kama ni ethano ama sio ethano. Mfanyikazi kiatika mwenye anaweza kufungua ndio tuko naye. Kana hapa haijakuwa na biashara ya kutengeneza kama pombe, ni kama ilikuwa storage peke yake, stopover ikisafirishwa kwenda mahali ingine.